Adut kaya't kuwa makita intundong tenga, langit na sagana pagtaenga, kinapintas na isua, tartari kagaya, ngem ni Jesus di umuna kanya. Ni Jesus iti umuna, kaya't kumakita, dayak namang penek to'y kararwa. Puno akinarag, sakto di marik na, tun rupa natin nakmakita. Ruangan na perlas ken balbal, ito kakalsada, mansyon nga inggit itirimat na. Di kayot biyak ken karayan, inak madalunan, ngem ni Apo Jesus ti number one. Ni Jesus iti umuna, kaya't kumakita, dayak namang penek to'y kararwa. Puno akinarag, sakto di marik na, tun rupa natin nakmakita. Itun jay langit magtingag, makisinarakag, gagayem ko ken iti pamilya, sadyay napalaos to, nay akinaragsak, ngem ni Jesus di umuna kanya. Ni Jesus iti umuna, kaya't